Kolçağa koyuyorlar he? Qadırlı qatırman qolaqtar, qutlu geçingizler menen Eleman menen Aksananın aq toyuna qoş kelipsizler dep bir türkünötüp qol çabal kelingizler. Anımızı hormatlı bir tuğandar, albatta sizler qol çabımızlardan keyin dalışıl бүгүнкү күндүн себепкери Eleman menen Aksanаны sizlerди күттүрбөй бул жака чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Албетте биздин Зина эжекебиздин осунда Я ордуңуздан эмне туруп коюң да? жакшылап кол чабып коштоп тозолобуз экениңиздер. Тойлор тойлоңуз. Qol çabып koyulup kelingizler. Orunduklardan orun alabız çelikleri.